Бүгүнгеттен Жокускайга искен ырытын сәрәтәр тәрәһеннәр сагланнылар. Декада йөрүлә хахаллыта бүгүн тәриячләрдән Котугулу Илеңе Федеральный университет медицинская институттан сагланна. Бу көн киһәңге дире медицина клиникатыгар университет опыттак преподавательлары, профессордары нәһиленняга босқочынчыйны ыдыктыра. Искен ырытын сәрәтәр акцияны Россияләре саха сернәгә түмсү сүреннәр. Ман сәргә хасап торунюк аксын бой устата маннык акция салганнары күтүлләр. Онна Жокускай кораттагы ытча жекерген спорт доробай корат тус сыллах программа чарчитнен бары поликлиникаларга хас суботаксын багалак жон боско чинчиини агыктарын сөп. Bu aksiya butlar, bu biyaqa hamay oputta, xorunistiyakülelir, prepodavateller, dotsentler, professorlar, jaqtar dorobiyetigar ülelətçiler, diagnostikandan jarıktan atçılar, xirurglar, kelenler bu bosqo обследованиен oroqtara. Bihi onkologiya bolladı ki hivartölер kurduk hanıbıt. На самом деле онкология химбиратın ırılar kurduk, ette billahine emtenillerger.